no mana celebiaco. Chaboso no mana celebiaco. Chaboso. To basimi keje adantro mi ne ehine isakake ndi heke zamba mi asumio ajio afolio mi ahine anwo aipatalio mi kapio hilukaki was islamic we apue dodua apetechi nge asafo ache tete hwaji yagbo mi bemine ange ebiyo lorinshia tete hinipi bene Joshua abebiyo wekune aje odaiwe nge teshin agbosim ngam siwon ke yoheni pemi bo kedaka heke nefeno ka bahasio isaka alio nyumu ne yuwo huna me nipio eba nenga kusimnya abiole ninome ka foli ne mene aton ni na ka ba tun yohenio wabi asafo ache hwaji kune eslowo titiri folio me nge bene folio ko me wo abi ma hidrowa we ne nyumo me ka ba ngon list ope ka wo anyiwe na baba pio yio me aheni hu hi basi mi o kibe no mo bi ojuwa kusim ne joka obi o nge ba e agbawe lo ko ma susu oni to ngo bi o hele le ke suku no wele ya no ko ma ngulo ka wo hidwa le lo abi ma mato amatro akọ se kusim lo nene kusim de ka mo si jo kusim ni ona ba ju kusim ni nyani yo kete obi o le ho na he ko ka mo hu okwenu jo lo kino ko na ma de ko obi ojo anu ma ha ju akoni lo ni ma wo ni mo ifu lo le mi ne ke me ko gbe ngalo e kula ka asafo ko me hunye ni anu deveve ka anwo agbasihimio ka ba solentumi ne achon metade sutete po ne saka wo ka ba wake osofo Cynthia esiedua edu ne eji method asafo nga violation no hielo mutumunyu ko ne eslo nene wapio nga wemio tuna ka wenyo ne pio ne otwa wapa wanyasikao wala no wake wapio me ne hagba lo wemi no wenyo pe ne sisinu mi ba mi ka wape logic gba tututu one o method so wa force we ke do se tade no lo tade no ne o kaba wona ko me po wapio awo wa traditional dresses they pure fine wa no jika mo ultra fine chapi dra mi lenga pasawasa se ultra fine o tade fen tade no mana sinamio no kemba no ka wa hama wo no ji oti. Very Reverend Mark ni Odate Ballet Superintendent Minister ke handodwa secretary ke senior secretary hu twonwo senamine enge gbasimi na ke ba solechun ne aya court ne ake ya fun wominu yo. Now, why that also make the legal aspect. I guess kemo enyeni uwede me agbene onyenu ji onase alo ya jo se kofi no bebe ntu aka agbene there's a legal code ona akemla efono ko aje so onasan ekegbe yesi mu fiu wo mlai finonke ofe o traditional one customary one no neke emonu egbe ni wonu keke te no eke o ena yo tuluko eko amabu mama enyu akepa bu fai mu ko ife mu ko no ba keji wo finu wo ke wedding wo ke no wo finu na ke mano agbenigbe yesi mu ebai nyagbio bridal party ni na nya e force baba wo eminoka keneji mami Esther wabi e hione a bridal party no na nyesu akaba fun ayefo ke hunu no nga ahedra mini ne edwo wana kenya asio yi le hu ne ne deji no ne deji gbangefew ehine saka wasa gbasin kesubio se wapia bene isa ka bene mahi ne wo se hion beba no ma pia wahi ne wa gbasin no wase wahi se mo wa mahi sin ka bene mami dike jagbe no pene mapu wapeti o wapia ja ne ehine fo gbango wale ka gbangefew no